Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu silin sang puya Mizoram COVID-19 shikai som paruk mu chwa tharani Supply Minister puke laring de na hovin Mizoram chunga tuel theta khona siam na tur ngai to ani nin hi otu National Education Ministers Conference ni min khan Gujarat Gandhinagar khopuya chanani US President Joe Biden zon Ukraine ne na America zon rocket changkang ji apek dal don ti asoi Darkar som hipetical chung khan Mizorama COVID-19 shikai som paruk mu chu ani arette satanga mu chu vek ani a hemi chung vek hian sample zani somnga paruk endikani a shikai mu chu za paruk point pani panga ani tundin huna shikai to zong hi noi ni sing ni sang ria zathum somnga pani ni in mi noi ni sing ni sang sari zathum somnga en kol da man ni to a shivei mek za som pali omin mi zarok som corporate in thi pui to ani Mishing sang khat zela shikai mu so to za tu zani pariat ani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga ni na chan to za tu somruk pathum anga chut ani Chief Minister Puzoram thang chuan min khan Aizawl dait zaltlang peng kong siam that thar chu hong Chief Minister chuan Aizawl khopui chunga kong poimo tak pakhat siam that ahman the ahonen ta chu longmati thu soya mason bela tur siam that ngai le hmalang tur tam tak Aizawl khopui chunga ringot po aum thu soin zirchianga mitin tana tangkai zo ka mandan chei that le siam that dan te ngai to thati thu soi Chief Minister chuan ma chop siam te a hlotlin atan ma thlir thani apoimo thu soya a hlotlin na mu nga lo awangin a hlo chamti na nilovin ma chop te hun re lo te tho zo theite tho hun chung rei zok ngai le a hlotlin na motur chuan kum tam tak chung nga ngai te om thin ti hre chungin ril ru het tak puwa tho apoimo thu soi he kong hon ta khi a project minga improvement of chaltlang to ramhlun not road via daiti voni in estimate ko su cheng noi zani samthum pasari sing ko sam khatani a nikum November tangin tho chan ani Nimin Khan Supply Minister Pukelari lena hovin apisa Mizoram chunga tuyal theida kholna siam na tura ruam man si muile bare biaram en mek chu apman the dono zirchena report thir hovani he thir hona hian rail fed all depot siam na tur hian aram acre somthum atanga somthum panga Aizawl le oil phur rail wagon somli pani din na turam meter zere da thui om theina tur mamu ani thu ngai thak ani a report alan danin barabia hian half rake pani siam the ani thu te amun azol that thu te ngai thak ni in rail konga tanga siding pan tur motor kong national highway chu leido emo lei noi vet tlang emo angai tur thu ngai thak ani bok si muyaram en meka hian 132 kva line son nga ya oma chu ba ka aram azol thatol owangin aram lai tu le no kha tur tam he a rel lei lon te po do angai mela hemi hun pan atan hen kong siala ngai tur thu te po ngai thak ani a mun siam rem nan hen sum tam tak se na ngai thu ngai thak ani IOCL land selection committee in tun thachak malama heng hun pan hi ron ko in team pangai technical feasibility study an nei le a oil depot na ram than tur hi tun thachu nge ya anti fel tur thuan soini Supply Minister Hova Soi Ho na nei zo hian Chief Minister Puzoram thanga Hova Soi Ho le ngal ni in Chief Minister chuan Mizoram oil security om the nan the top chuwa mala turin cha a sarkarin an malak na the top in a pui tur thu soi bok IOCL lam hian kumin chunga ram leifel an tum thu le oil depot hi kumni thum chunga an siam zo thei anin be sei thu an soi ani Longkai District Chunga Village Level SEDP Committee Member Tetan Soka Flagship Program Socio-Economic Development Policy SEDP Kalpui Dan Tur in Shilfi Anani Min Khan Buat Sai Ani He Hun Hi Longkai District Level SEDP Committee Member Secretary and DRDA Project Director P. Marilyn Rosa Khum Thangi Chona Kai Shuaya District Level SEDP Committee Chairman and Longkai Bursap Pu Amol Shivastava Chuan SEDP Chu Sarkarwa Manapoi Motak Ani Awangin Line Department and Village Level Committee 10 a hlotin nge the nan the top chwa turin acha a Longkai District chung adong tu 10 ezuna ngeng het bultan nan an man nge be sei thu soi District Level SCDP Committee Member le Subdivisional Officer Sadar PTT be khaizi chuan SCDP kalpui chung changa hria tur poimo te alemnen entirin asoi fi a SCDP thil tum chu mania ezuna bultan nan le heng ezuna kalpui mek ten ma an son zel na an man tur tran puina pe ka Mizoram chunga mi malet chung ko atam theng ber din mun thazo ka hlan kai ni thu soya zona le chana le soi huna hun man zui ni in SEDP nodal officer le subdivision commissioner
pues vanat biak zawa chuan lom thu sen huna khar ani family oriented SEDP hi tho sang sanga kalpui tur ro man ni in a tho khatna hian MLA constituency tina chung ko sa khazanga hom tur ro man sil phot ani a lai department pakone na tre chang sang khan tur omin beneficiary tur de chuan form 1 mangin mani kho village level SEDP committee adina thelu tin hei district level committee a khen chhon ne tur ani a chumia tang chuan beneficiary tur than tur ani siha po DRDA conference hall village level SEDP committee member tan training on family oriented SEDP bot saini a training honen khom toy hi pu Abraham Berazik hite project director DRDA le member secretary district level SEDP committee ni bok chona kai shwaini pulal sakle na district board sab le chairman district level SEDP committee ni bok chuan beneficiaries khan konga hian village level SEDP committee an thu le awangin district level committee chuan mi declarein om tranpuina don chan lotlin puya leirem ra pui tu tur ngei an than chu ngei be se tlat ya soini training a hian si ha district chunga VC om zong zong atangin village level SEDP committee chairman and member secretary te antel ani sorkala pimmalak na har ghar dastak 2.0 manga COVID-19 chidan na chakjok kalpui dan tur chungchang CMO office lunglea thoktu ten nimin khan sei hova meeting hi Dr. Rin thangi SMO wina kai shuaya COVID-19 chidan na chakjok kalpui ani theinan kumsom panhile sompredin kar chidan na lallote zon chuwa pek le kumsom ruk chunglam chidan na thohina pek khun to te chakjoka pek ani tur thu asoeni meeting hen hargar da stack 2.0 manga COVID-19 chidan na pek run pui nei le tura district education office tenen trangruala sikul no pangkum som panhile somparin karte an sikula kalchila chidan na pek dan turte veng le khosang sanga sikul no pangba ka sikul kal lo te po chidan na la lo te zon so dan turte hemiatan RCDS thoktu te angan wadia thoktu te le asa te ba ka khotang shoi tu te na tho howani theina na malak dan turte an soi howani hargar dasta campaign a hian vaccine la du lote an lak du nana zirtina pek le khosang sanga intin lu chua COVID-19 chidan na akim thiang bera pek tura ro manna siam ani bok Commerce and Industries Commerce Wing Mizoram Police Central Customs Department Zokothar le 8 Battalion Assam Rifles Zokothar te bot saini min khan Land Customs Station Zokothar thingphun na tang nei ani thingphun hanen khom toy Immigration Checkpost Office code Zokothar hun man hi District Marketing Officer Commerce and Industries Department Champhai pu vanar par chuna kai shoya Land Customs Station Zokothar muna thingphun na tang hoi hotchu Green Mizoram Day sang somni pani polani thule thingphun la tuina siam ro ti thupui manga hun manani thu soya khovel boruak lum zele tuina kang zel siam turin thingphun war atul thu sein sarkar thokten ramle namta na narau pui an tho thei chu thingphun wara boruak thesel mi puite ta na pek le tu le fa lo la omzel tu te ta na sigle sanom siamani ati evle thingtriak somsari phun ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani nin hi otur National Education Ministers Conference ni min khan Gujarat Gandhinagar khopuya tan ani conference hi Union Education Minister Dharmendra Pradhan chona honga he hunan Union Minister Then Khatle State Union Territory Education Minister te antelani Thusen Union Education Minister pu Pradhan chuan ni ni chunga anin kom hona chuan National Education Policy sang ni somni ti hlotin konga malak ati chakzual don ati a he ba gain an soi hona chuan ram chung zona din hun a choi kang dor thayani ati bok US President Joe Biden chuan Ukraine hena America chuan rocket changkang chi a pek bel don ti a soi thudan danin heng ral thuman pek tur zinga hian M142 high mobility artillery rocket system po atela heng rocket te hian kilometer somsari thuya an kap thayani New York Times Chanchinthar thuzia US President Joe Biden chuan US in Indona huna andin hun ti thaturin Ukraine chural thuam le silai mu them takin apui ati a hetilan Ukraine regional governor chuan Ukraine khochak lama khopui pakhat Severodonetsk chu achan vi ai tam rase sipaiten an thunun to ti asroya he khopui hi industry hun pui Donbas sevel tana khopui poimo tak ani Chanchinthar serti topna na tang pui Mizoram COVID-19 chikai som porok mu chuat har ani Supply Minister Pukela le na hovin Mizoram chunga tuya theda kholna siamna tur ngai to ani nin hi otu National Education Ministers Conference nimin khan Gujarat Gandhinagar khopuya tanani
US President Joe Biden chuan Ukraine hena America chuan rocket changkang che pek bel don ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani